Wafilipi. Nasoma kitabu cha Wafilipi Cha kabiri umurongo wa kabiri. sura ya 2 mstari wa 2. Kabiri umurongo wa kabiri mu Wafilipi. Sura ya 2 mstari wa 2 kwa kitabu cha Wafilipi. Musoreshe umunezero wanjye guhuriza umutima mu rukundo, mwibwira kumwe, muje imitima, ntimukagire ico mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi umutima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Amena. Ijalizeni furaha yangu ili mwe na nia mmoja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkiiniana mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na ahesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Amen. Mana ishimwe. Amen. Turaganira gahoro, tutazungumza pole pole, niko twaraye tubihawe vivyo hivyo tulivyovipewa kugeza ubu nyine hadi saa hii. kiretse wenda ikindi choza kivuye ku Mana, Wenda kutokea jambo lingine kutoka kwa Mungu, ariko kugeza aya masaha duhagaze aha, lakini hadi saa hizi ambazo nasimama hapa kuracyari kuganira twitonze, tutazungumza kwa upole. kugira ngo tube nk'abaganira, Natamani ili tuweze kuzungumza, tumara dufate n'akanya ko kwibaza. ili tupate na muda wa kuweza kuswali. Ushize twaravuze ko Ubukristo bufite imitwe ine. Siku zilizopita tulizungumza ya kwamba Ukristo una vichwa kama 4. Ukristo ufite inzira 4. Ukristo una njia 4. Inzira ya mbere no kuva hejuru imanuka. Njia ya kwanza inatoka juu ikishuka. Indi igahera iburyo ikaja ibumoso. Ingine inaanzia kwa mkono wa kulia hadi wa kushoto. Ariwo musaraba wa Yesu. Hiyo ndiyo msalaba wa Yesu. Aricho kimenyetso cy'umusaraba. Hiyo ndiyo alama ya msalaba. Umusaraba rero, na msalaba ari wa Bakristo bacunguriweho. Huyo ndio Wakristo wamekombolewa kupitia. Umusaraba rero, msalaba niki uvuze? Inamaanisha hivi: niba nacho upfa n'Imana, kama wewe hauna jambo ambalo unazozana na Mungu, kandi ntugire icupfa n'abandi bantu, na hauna jambo lingine ambalo litakuhukumu kwa wanadamu, ijuru abarirwawe, mbingu ni yako. nibyo byonyine mu Bukristo. Hiyo ndio Ukristo. Kandi murariya mategeko y'Imana 10, na kwa ile amri 10 za Mungu, byibura 3 cyangwa 4, 3 wala 4, niyo umuntu akorera y'ibyaha hagati ye n'Imana, mtu akitenda dhambi katikati yake na Mungu, ariko ayandi menshi asigaye na yengine ambayo imesalia ni hagati y'umuntu n'abandi bantu, ni katikati ya mwanadamu na mwenzie. nuko rero niba ntacho dupfa n'Imana, na kwa hiyo kama hatuna lawama yoyote na Mungu, kandi ntitugira icyo dupfa n'abandi bantu, na hatuna jambo lingine mbaya na watu, turatinyuka kuza imbere y'amaso y'Imana. sisi ni wajasiri kuja mbele za Mungu, kandi ijuru ni rwacu, na pia mbingu ni yetu. Bwana sifiwe. Amen.
tugira amaso agoye, huwa tunawa na macho ambayo ni ngumu. imodokari zigira amaso abiri. Gari huwa nakuwa na macho mawili. Amaso ya mbere narya yo hasi, Kuna macho wala mataa ya karibu, ayo bita ngo ni magufi, wanasema ni mataa ya karibu. ya cyane umuriro Akipiga akiangazia, aza ukubita ugahita ugendera hasi. huwa inaangazia kwa ukaribu. Abazi gutwara ntabwo umuntu yemerewe gucana maremare kandi imbere yiwe hari abandi bantu. Wale ambao wana ujuzi wa kubeba gari wanajua kwamba mtu haruhusiwi kuwasha mataa ambayo inawashiwa kwa umbali, Acana magufi cyane bali huwa anawasha ya karibu kugira ngo amubonere we wenyine, ili yamwangazie yeye binafsi. ariko hakaba n'ayandi yo hejuru, Bali kuna kuwa na ingine ya juu, ni nayo manini cyane, na hayo ndio huwa anaangaza sana. kandi niyo abona imbere kure cyane, Anaangazia kwa umbali zaidi, kandi akabona n'abandi cyane. na pia inaangazia wengine. Aya maso tugira Macho ambayo tunayo amanini cyane makubwa zaidi, cyangwa hafi ya yose, pia ni baadhi ya mengi, n'amaso yo kubona abandi bantu, ni macho ya kutazama wengine, n'amaso yo kubona intege nkeya z'abandi bantu, ni macho ambayo yanatazama udhaifu wa wengine, n'amaso yo kubona ububi bw'abandi bantu, macho yanatazama ubaya wa wengine, n'amaso yo kubona ibyaha by'abandi bantu, ni macho ambayo yanatazama dhambi za wengine, n'amaso yo kubona kure no hafi cyane. ni macho ambayo yanaangazia mbali na ukaribu. Nuko rero amaze kururunga ibyo yafotoye byose, Kwa hiyo macho hayo yakivuruta mambo yote ambayo ametazama, agakonkobora agasuka muri gare y'umutima, alafu anaweka moyoni, hakaba y'agahorero, na huko kuna kuwa changamoto kidogo, bagashingayo ikintu baza bita ngo ni tribunale, alafu kuna kuwa koti, urubanza rukaba ruratangiye. na halafu kuna kuwa kuhukumu. Umuntu wa mbere agatsindwa, Mtu wa kwanza anashindwa, uwa kabiri agatsindwa, wa pili anashindwa, uwa gatatu wenda hakwiye no kubaho, wa tatu hawezi zirika, uwa kane we abe no kumubona sinza mbishaka, wa nne hata kumuona sitamani, ukibagirwa ijambo Yesu yavuze. na unasahau jambo Yesu amesema. Bwana sifiwe. Amen. Ngo ntimugacira abandi imanza mu mitima yanyu, Msihukumu wenziyo moyoni mwenu, ngo mutazi zo muzacirwa. kwa sababu hamjui vyenye mtahukumiwa. Ngo byaba bimeze bite Itakuwaje ngo mugihe mubona agatotsi kari mu jisho ry'abandi, mkiona uchafu kwa jicho la ngo mwenzio, mukibagirwa imigogo iri mu jisho ryanyu? na mnasahau kubwa ambayo iko kwa jicho yako? Ubanza witokore yewe wandyarya we, Vizuri jitoe hilo jambo kwa jicho banza yako, wikura umugogo mu jisho, vizuri jitoe ambayo iko kwa jicho lako, ubone gutokora mugenzi wawe agatotsi gatoya. halafu ndio utamtoa mwenzio ambayo ako karibu nawe. Biblia iravuga Biblia inasema, ngo yewe wa muntu we, mwanadamu, ngo wiruhiriza iki gucira abandi bantu imanza, kwa nini unajichosha na kuhukumu wenzio? ngo ubabuza kwiba kandi nawe uza wiba, Unawakataza wasiibe na bado wewe ni mwezi, ukababuza kubesha nawe uza ubesha, unawakataza kudanganya na wewe ni mdanganyifu, ukababuza ngo urugambo nawe uje ugambana. unawakataza kutetana na bado unafanya hivyo. Tekereza ute kuzakira iteka ry'Imana? Unafikiriaje na kuhukumiwa na Mungu? Tekereza ute kuzakira urubanza rw'Imana? Unafikiriaje kuhukumiwa na Mungu? Uriba ukababuza biba, Unaiba na unakataza wengine wasiibe, umubeshi ukabwira abantu gukiranuka. unadanganya wengine na alafu naambia wengine ukamilifu na kuwa mwenye haki. Biravuga ngo mutekereza mute ko muzakira iteka ry'Imana? Biblia inasema ya kwamba mnafikiriaje nyinyi kupona hukumu ya Tekereza mute Mungu? ko muzakira urubanza rw'Imana? Unafikiriaje kupona hukumu la Mungu? Abasa ngabo Yesu yarababwiye, Watu kama hao Yesu amewaambia, aravuga ngo mwandyarya mwe, kawaambia ninyi wanafiki, ngo mukoreza abandi mitwaro mudakoza intoke zanyu, mnatwika wengine mizigo ambayo nyinyi wenyewe mwezi gusa na mikono yenu. mukoreza abandi mitwaro mudakoza intoke zanyu. Mnawatwika wenzio mizigo ambayo mwezi kugusa kwa mikono yenu. Niba hari ikintu kigoye cyane, Kama kuna jambo ngumu zaidi, niba hari ikintu kigoye abantu, kama kuna jambo ambalo linachosha watu, nukugira amaso yibona, ni kuwa na macho ya kujiona wenyewe, kugira amaso yibona. kuwa na macho ya kujiona wenyewe. Ariko Bibiliya iravuga Lakini Biblia inasema, ngo mwinire mu mitima yanyu, na mjioji ngo mioyoni, mwisuzume, ngo jiojieni mutagibwaho n'urubanza. na msije mkahukumiwe. Mwinire mu mitima, Jioji
mwisuzume mjichunguze ngo mutagirwaho n'urubanza, ili msiweje mkahukumiwe, mutagirwaho n'urubanza. msihukumiwe. Bavandimwe, Wapendwa, niki tuzashimwa ni jambo gani tutasifiwa niba twaraciye imanza tutari abacamanza? kama tumehukumu na sisi bali si Niki wahukumu? tuzagororerwa imbere y'Imana Ni jambo gani tutazawadiwa mbele za Mungu niba tutarabanye n'abantu neza? kama hatukuishi na wenzio vizuri? Biblia ivuga mu Bagalatiya, Biblia inasema kwa kitabu cha Wagalatia, umwene data ntiyadukwaho n'icyaha, ndugu akipatwa na dhambi, mwebwe abanyamwuka nyinyi wa kiroho ngo mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, mrejeshe mtu huyo na ungwana, mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. lete mtu huyo kwa ungwana. Bwana sifiwe, Amen. Bwana sifiwe. Amen. Umuntu nacumura, Mtu akitenda dhambi, Yesu abisubiramo ngo umuntu nakora icyaha Yesu akarudi, mtu akitenda dhambi ngo uzamugenderere, umtembelee, ngo niyihana akitubu uzamubabarire. umsamehe. Sinzi ko abantu turi kumwe, kubera abantu babinjira byandeye impungenge ko abantu batahaba, ariko ntitubuza abantu kwinjira, nibisanzwe. Biblia rero yavuze Biblia imesema ngo musoreshe umunezero wanje, mukamilishe furaha yangu ngo muguhuriza umutima hamwe mu rukundo, kwa kuweka moyo pamoja kwa upendo. ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice, Msitende jambo lolote kwa kujitenga, ahubwo ngo mwicishe bugufi mu mitima yanyu, bali nyenyekeeni moyoni mwenu. umuntu wese ngo yibwire ko mugenzi we amuruta, Kila yeyote aone kwamba mwenzie ni mkuu kuliko yeye. kandi ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Pia iweni yule moyo ulikuwa ndani ya Kristo, Mugize wa mutima wari muri Kristo Yesu. ukiwa na yule moyo ambayo Kristo alikuwa nao. Uriza umutima hamwe mu rukundo. Muweke moyo mmoja kwa upendo. Ariko umuntu yakwibaza, Kuna jambo mtu atajiswali, bega itorero rya none, kanisa la leo, bega abakristo ba none Wakristo wa leo, babanye gute? je, wanaishi kivipi? Babanye gute? Wanaishi vipi? Mwanditsi wa Ibrayo aravuga, Mwandishi ameandika akasema, mwanditsi wa Ibrayo aravuga kitabu cha Waebrania kinasema, ngo mugire umwete wo kwezwa, iweni na bidii ya kutakasika ngo nuwo kubana n'abantu bose amahoro, na wa kuishi na watu wote kwa amani, uko utejejwe kwa sababu yule ambaye hatakasiki atazareba umwami Imana, hatamuona mfalme Mungu. kuko utejejwe Kwa sababu yule ambaye hatakasiki atazareba umwami Imana. hatamuona mfalme Mungu. Iwacu natwe iyo umuntu yinjiye niwe tuba tureba twese, ntabwo ari mwe mwenyine, natwe niko tuzatumira. Mugire umwete wo kwezwa, Iweni na bidii ya kujitakasa nuwo kubana n'abantu bose amahoro, na kuishi na watu wote kwa usalama, kuko utejejwe kwa sababu yeye hatakasiki atazareba umwami Imana. hatamuona mfalme Mungu. Abantu babanye nabi cyane, Watu wanaishi vibaya sana, ariko bakavuga ko ari abakristo. lakini wanasema ya kwamba wao ni Wakristo. Paulo yandikira Timotheo, Paulo akamwandikia Timotheo, aramubwira ngo umenye ko mu minsi kamwambia, jueni kwa siku za kale bari zijazo ibihe birusha cyane, mtapata nyakati ngumu zaidi. ngo ikizakubwira abo bantu Watu hao nini itawatambulisha? ngo bazoba ari ibyigenge, Watakuwa ni watu ambao hawajali ngo wengine, bikakasa, ambao wanajisifu, bakunda ifaranga cyane, wakipenda fedha mno ngo aho gukunda Imana, kuliko kumpenda Mungu, batumvira ababyeyi babo, wasibuki wazazi, ari ndashima, watu ambao washukuru, ngo batukana, wakitusiana, babesherana, wakidanganyiana, ariko ngo bavuga kwera cyane, lakini wanazungumzia mambo ya utakaso ngo sana, bagahakana imbaraga zako, lakini wanakana nguvu za babesha cyane, wakidanganya sana, batukana cyane, wakitusiana sana, ngo bangana cyane, wakichukiana sana, bagome cyane, wao wakiasiana sana, ariko ngo bakavuga kwera, lakini wanasema habari ya utakaso, ngo bagahakana imbaraga zako. lakini wanakana nguvu za utakaso. Bwana sifiwe. Amen. Aravuga ngo umwuka avuga yeruye, Akasema roho anasema ngo muri sana iyo minsi igoye cyane, kwa
kwa siku hizi ngumu zaidi, ngo bamwe bazaba baraguye baravuye mu byizerwa, wamoja watakuwa wamepotoka, wametoka kwa mambo ya Mungu, imyuka iyobya, waliendelea wakifuatilia roho danganyifu, imyuka y'abadaimoni, roho ya mapepo, barakurikiye imyuka y'abadaimoni, watafuata roho ya mapepo. Noneho rero umuntu akibaza, kwa hiyo mtu anajiswali, abantu bari mu gufa ibintu mu matorero, watu huo wanazozana kanisani kwa jambo, bakangana mu izina rya Yesu, na wanachukiana kwa jina la Yesu, bakaguma gutanga meza mu izina rya Yesu, na wanaendelea kupeana meza ya Bwana kwa jina la Yesu, bataramukanya mu izina rya Yesu, hawasalimiani kwa jina la Yesu. Biblia yavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Biblia inasema iweni na yule moyo ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Iweni na yule moyo ulikuwa ndani ya Kristo. Bwana sifiwe. Haleluya. Mitume wake Mokozi, intumwa za Yesu walikuwa pamoja, bari hamwe, bari mu mwanya umwe, walikuwa kwa wakati moja, bahuje umutima, pia walikuwa na moyo moja. abari Yerusalemu, wale walikuwa Jerusalem, abari muri Antiokia, wale ambao walikuwa Antiokia, abari Galilaya, wale walikuwa Galilaya, abari Yopa, wale walikuwa Yopa. Bwana sifiwe. Amen. Ngo bari hamwe, walikuwa pamoja, ngo bahuje umutima, wakiwa na nia moja. umwami Imana, Mungu Baba, ngo akabagwiriza abizera, alikuwa akijaza waaminifu, akabahamagarira abizera, alikuwa anawaitia waaminifu, ngo waliwavuta wengine wasiomjua Mungu, bahamagaye benshi batari bazimana, kwa mwenendo wao safi, kubera ingendo kwa zabo, mwenendo wao safi. kubera ingendo zabo zejejwe. Birababaje cyane, ninahuzunikisha sana abakristo bazi ko pasiteri runaka na runaka batazaramukanya, kujua Wakristo wanajua kwamba pastor fulani na fulani hawasalimiani, ubona bazi ko runaka adashobora kugerera mu itorero runaka, wanajua kwamba pastor fulani hawezi fika kwa kanisa fulani, tukavuga ngo tu watoto wa baba moja, na alafu tunasema ya kwamba turabana b'Imana washika imani moja, kandi dufite kwizera kumwe. yewe wandyarya wivuga ibyidakora, mnafiki ambao unazungumzia maneno ambayo yatendi. haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Agakiza wokovu nugupfa, ni kufa, ngapfa, nafa, ngahambwa, nazikwa, kibagirana, nasaulikana. Paulo yaravuze, Paulo amesema ngo narabambwe nimesulubiwa hamwe na Kristo, pamoja na Kristo, bakubita imisumari, wakapiga misumari, arapfa, akafa, ngo mwizuka ntiyagaruka, na kwa kufufuka hakurejea. aravuga ngo hasigara Kristo muri we, Akasema kuna salia Kristo ndani mwake, mwizuka ngo hasigaye Kristo muri we, kwa kufufuka Kristo amebaki ndani aravuga mwake. ngo kuko yapfiriye bose, Akasema kwa huyo ambaye amefia wote, ngo abariho boye gukomeza kubaho kubwabo, ili wale ambao wanaishi wasiendelee kuishi kwa ajili yao, babeho kubwuwo wabapfiriye akabazukira, bali waishi kwa ajili ya yule ambaye amekufa na akafufuka kwa ajili Yesu yao. Kristo mwana w'Imana, Huyo ndiye Yesu mwana wa Mungu, ariwe Yesu mwana w'Imana. huyo ndiye Yesu mwana wa Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Bavandimwe, Wapendwa, tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, iweni na yule moyo ulikuwa ndani ya Kristo Yesu, tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. tuweni na yule moyo ulikuwa ndani ya Kristo. Yesu yari umugwaneza, Yesu alikuwa muungwana, Yesu yari umunyamahoro, Yesu alikuwa mtu wa amani. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari indirimbo mu gushimisha izivuga Kuna nyimbo za tenzi za roho linasema ngo yagiraga neza n'iby'imbabazi, yeye alikuwa mtu anatenda mema na kandi abana rehema. batoya akabakikira, Pia na watoto wachanga alikuwa akiwachukua, agafasha abagowe agakiza n'abarwayi. alikuwa anasaidia wanyonge, pia anaponya wagonjwa. Yesu Kristo Yesu Kristo tiyigeze ahangana, yeye hakuzozana, tiyigeze yangana. Yesu hakukachukiana. Hari waririmbye aravuga Kuna mwimbaji akasema ngo watu wasiolipa ubaya kwa ubaya, abantu badasubiza ibibi ku bindi, ngo hao ndio barua, abo nibo rwandiko, hao ndio barua, abo nibo rwandiko, hao ndio barua. abo nibo rwandiko. Watu Tunafua, tukabagwa mu gituza, tunabaki na wao, ariko abarwayi Yesu yadusigiye, lakini wagonjwa Yesu wananiwe aliyokuachia. kubihanganira kugeza hazazira, Umeshindwa kuwavumilia hadi wananiwe kubihanganira kugeza hazazira. umeshindwa kuwavumilia hadi Abarwayi twabasema paruwase, wagonjwa tumewaacha kwa parokia, tukaguhunga ngo tutazogumana nabo, tukakimbia ili situsibaki abandi na tubasiga wao, mu makorari, wengine tumewaacha kwa kwaya, tugenda. tukarudi. Bwana sifiwe. Haleluya. Mbega bavandimwe, Wapendwa, tuzagororerwa iki Yesu nagaruka? je, tutazawadiwa nini Yesu akirudi? Tuzagororerwa iki Yesu nagaruka? Tutazawadiwa nini Yesu akirudi? Musamariya w'imbabazi ari he? Msamaria wa neema kwa ngo wapi? yihanganire pasiteri runaka babane kugeza Yesu aje. Yule ambaye amevumilia mchungaji fulani. Musamariya w'imbabazi ari he? Je, Msamaria mzuri ngo yuko wapi? yihangane muri iriya korari Yule ambaye amevumilia kwa kwaya kugeza igihe Yesu azazira. hadi Yesu arudi. Biblia iravuga Biblia inasema ngo hahirwa uyihanganira ibimugerageza, heri kwa yule ambaye anavumilia ngo niyamara kwemerwa na akikubalika ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. atapewa taji ya uzima. Haleluya. Haleluya. Petero aravuga Petro akasema ngo kuko mukwiriye kwihangana kwa sababu ni vema ngo mvumilie kugeza ku iherezo, hadi mwisho wa ngo
ngo muzahabwe ikamba ritangirika, mtapewa taji isiyoharibika, muzahabwe ikamba ritangirika, mtapewa taji isiyoharibika, muzahabwe ikamba ritangirika. mtapewa taji isiyoharibika. Haleluya! Yesu Kristo Yesu Kristo yayoboye itorero mu bihe bigoye, aliongoza kanisa kwenye kati ngumu, ariko ntiyigeze arirambirwa lakini hajachoka, kandi ntiyaryivumburiye. na yeye hakuchoka na kanisa, yarigumye iruhande cyane, alibaki karibu na kanisa sana, yararyihanganiye cyane, alivumilia sana, kugeza na none aryihanganira cyane. hadi leo anaendelea kuvumilia. Bibiliya yavuze Biblia inasema ngo mugire wa mutima wari muri Kristo, iweni na moyo ambao ulikuwa ndani ya mugire wa Kristo, mutima wari muri Kristo, iweni na moyo ambao ulikuwa ndani ya Kristo, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. iweni na moyo yule ulikuwa ndani ya Kristo. Wibuka uko Andereya yarabanye na Petero, Jua jinsi alikuwa anaishi Anderea na Petro, wibuka uko Bartolomayo yarabanye na Filipo, kufikiria jinsi ya Bartholomayo aliishi na Filipo, wibuka uko Matayo yarabanye n'abandi. fikiria jinsi Mathayo aliishi na wenzie. Umarebe niba ariko amatoro tubanye. Alafu tazama, angalia kama ndivyo Bibiliya ndivyo iravuga ngo intonganya kanisa tunaishi. n'amacakubiri bivahe muri mwe, Biblia inasema, je, mizozano na mitengano inatoka wapi? biva muri barya batarakwa, Inatoka kwa wale ambao hawajaokoka, ngo hawajapokea Yesu, abatarakira umwami Yesu, hawajapokea Yesu, nibarakira umwami Yesu, hawajali nguvu za msalaba, ibo ntacyo babwiye imbaraga z'umusaraba, wokovu wao ni wa midomo, hawajaokoka kikamilifu. ntabwo barakizwa neza. Haleluya! Urugero rw'intege nkeya, Kadiri ya udhaifu, urugero rw'intege nkeya, kipimo cha udhaifu. nakubwira intege nkeya. Intege nkeya Udhaifu ntabwo ari ibindi birebire, si mambo marefu, zigira imbindo nishi. huwa nakuwa na mageuzi. Rimwe mu ntege nkeya Jambo moja nuko muri wowe umushinyi uzamuka cyane, ni wewe, hasira ndani mwako inapanda zaidi, ibindi nuko ibikomere bizamuka cyane. nyingine mambo magumu inapanda zaidi. Noneho rero umwana yamena ikirahure, Na mtoto akipasua glass, ukaza wumva urenda kwifura umusatsi, unafikiria wewe ujingoa hata umushinyi nywele, utarabaho, unakuwa na hasira ya ajabu. kugira ngo reka meryamye ntuzi no gumana kwica umuntu, Moyo unakwambia acha ulale, kubera usiharibu ikirahure mambo gatoya. kwa sababu ya glass moja. Wumva ukurungweje barakugambye, Ukisikia jana wamekuteta, ukarara udasinziriye, amapepo n'abadayimoni bakaza. unalala bila kusinzia, mapepo yanapanda. Bwana asifiwe. Amen. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo ni ku mukristo kurashamera, Lakini mwimbaji amesema hivyo hivyo Mkristo wa ukamilifu anakuwa ngo azayishima mu mibabaro, huwa anafurahi hata kwa shida, azayishima mu mibabaro, anafurahi hata kwa shida. Haleluya! azayishima mu mibabaro. Huwa anafurahi kwa mateso. Urugero rw'intege nkeya, Kipimo cha udhaifu, kiza kigucaho kitakubabaje. hakuna jambo ambalo la kupita bila wewe kukuhuzunikisha. Umuntu adatinda muri gahunda, Mtu anakaa kwa programu zake, ugiye gusara, unasikia unakasirika sana. wahamagara umuntu atakwitaba kandi ari kuri charge, Mtu ukiita mtu na kukubali na kwa charge, nawe amaze kuja muri babandi. unasema na yule ameingia kwa wale. Wagira ukwezi batagutoye ngo uyobore mu rusengero, Ukimaliza mwezi mzima bila wewe kuongoza kanisani, ugatera umugongo ukarivamo mu mutima burundu, alafu unatoka kwa kanisa hilo kimoyo kandi ugahita kabisa. wibwira abakoze inama yo kutagutoya. Alafu na unajiitikia mwenyewe kwa moyo wako wale ambao wamefanya Wagomba kauli. gusenga Ukitaka kuomba ugahekenya, na unasaga meno watangaga amafaranga yo kwishyura sale, na mapesa ya kulipa, ugahita ubivamo, unatoka hata kwa hayo. ijana rikakunanira, 100 na kushinda, warangiza tukavuga ngo turi mu mwuka. alafu tunasema tuko kwa roho. Biblia iravuga Biblia inasema ngo niba kama hatuna lawama yoyote na moyo wetu. Haleluya! hacu imitima yacu idukiraho urubanza, Kana tuna shida na moyo wetu, turatinyuka kuza imbere y'amaso sisi ni y'Imana. wajasiri kuja mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nimeyasikia mengi aliyoyafanya Yesu. Numvishe menshi Yesu yakoze. Aliombea maadui wake juu ya msalaba, Yasenge abanzi biwe hejuru y'umusaraba, aliombea maadui wake juu ya msalaba. yasenge abanzi be ku musaraba. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Abakristo baranganye, Wakristo wamechukiana, abakristo ntibakiramukanya, Wakristo hawasalimiani, abo muri iri ntibakigera muri ririya, wahili hawafiki kwa hili, revera runaka na runaka ntibagihana yambu. reverend fulani hasalimiani na Warangiza mwingine, tukibwira ko tuzahurira mu ijuru ry'Imana. na alafu tunafikiria tutafika mbinguni kwa Mungu. Tuzahurira hehe? Je, tutakutania nao wapi? Ijuru n'iry'abakiranutsi, Mbingu ni ya watakatifu, ijuru n'iry'abagwaneza, mbingu ni ya waungwana, ijuru n'iry'abanyamahoro, mbingu ni ya watu wa amani, ijuru n'iry'abakiranutsi, mbingu ni ya wenye haki, ijuru n'iry'abanyamahoro bakamenya guhesha abandi amahoro. mbingu ni ya watu wa amani wanajua kupeana Biblia amani hiyo. iravuga ngo mtu akizuia ulimi wake kunena mabaya, Biblia iravuga umuntu narindira ururimi rwe kuvuga
akauzuia midomo yake kutenda hila, akarinda n'ururimi rwiwe kuvuga amagambo arinda mabi, iminwa ye kuvuga iby'uburiganya, akilinda ulimi wake kuzungumza akarinda mabaya, ururimi rwiwe, analinda ulimi wake, akarinda umutima wiwe. analinda moyo wake. Bwana asifiwe. Haleluya. Na niyirinda, Yeye akijilinda. umunsi turaganira gahoro. Leo hii tutazungumza pole pole. Niba hari abantu bagoye, Kama kuna watu ambao wanashindikana, abantu biwacu, ni watu wetu, abantu biwacu, watu wa kwetu. iyo yogenda kagonga kuvuga ngo agaruke mu rusengero yabagamo, ahubwo yopfusha umwana cyangwa ahubwo yosara. Yeye kusema arudi kwa kanisa lilolitoa, ni heri afishe mtoto wala asare. Ubukristo uzomera. Mnajua jinsi Ukristo unakuwa? Haleluya. Ukristo. Umukristo wapfuye neza akoroha neza. Mkristo ambaye amefa vizuri. Niba ari abantu bagoye, kama kuna watu ambao ni kichwa ngumu, kuvuga ngo ubone umuntu wacu wihana, uone mtu wa kwetu atubu. Abanyamahanga turabana Goma, abakongomani. Sisi tunaishi na wakongomani. Azaguruka akavuga ngo mumbabarire ejo bunina nafashe uburozi. Yeye anasimama anasema nisamee, juzi nilichukua irizi. Mumbabarire mazimisi ndi mu busambanyi. Nisamee, siku nyingi niko kwa uzinzi, kwa hiyo najanye mudamu wabandi none ndabisezeye. Nilikuwa nimechukua mke wa wenzio, sasa naaga. Sobona umuntu wiwacu yiha, ili uone mtu wa kwetu akitubu. Sobona abantu biha, uone watu akitubu. Ahubwo yoririmba, heri aimbe. Ahubwo yotega amaboko, heri ya ahubwo yohanura, heri ya tabia, ariko kwihana. Lakini kutubu, Biblia inavuga muri Luka, Biblia inasema kwa kitabu cha Luka, kandi ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha no kubireka mu izina rya Yesu. Injili njema ni kutubu dhambi na kuiacha kwa jina la Yesu. Kubwirwa amahanga yose. Hiyo ni heri watangazie Yesu aravuga ngo nimwe bagabo b'ibyo ko mubwira abantu bakihana ibyo. Yesu akasema ni nyinyi ambao mnapaswa kusema watu watubu. Haleluya. Haleluya. Nimwe bagabo b'ibyo ngo mubwira abantu bihana ibyo. Ni nyinyi shahidi wa kutangazia hiyo watu waokoke. Mubwira abantu bihana ibyo. Waambie watu waokoke dhambi zao. Mubwira abantu bihana ibyo. Mwambie watu waokoke, watubu dhambi. Umuntu yabesha ate ngo akunda Imana atabonye? Mtu atadanganya kivipi na anampenda Mungu ambaye hajamuona? Yanga mwene se baturanye, na yeye anamchukia mwenzake ambao anaishi naye. Umuntu yabesha ate ngo akunda Imana yanga irindi torero, biba hehe, byavuye he? Je, mtu atasema anampenda Mungu na anachukia kanisa ambao anaishi nayo? Haya yametokea wapi? Mabwira kandi kandu gatoya. Acha niwaambie neno ndogo tena. Y'abakristo. Wa Kristo. Ndabwira uko bateye. Nitawaambia jinsi walivyo. Ni bakeya bakunda abapasiteri babo. Ni wachache ambao wanapenda wachungaji wao. Bakeya cyane. Wachache. Uko bateye. Jinsi wanaishi. Azayumva yari yenze. Yeye nasikia amekosea. Aza kubimenya mbana riribuye muri ya torero. Anasikia amekosea, angelijua angeenda kwa kanisa nyingine. Ningejua wakati nilija. Nani ubara wa pasiteri wanje. Mtu fulani ndiye angekuwa mchungaji wangu. Uko abantu bateye. Jinsi watu wanaishi. Abantu ba ikiza nico badafiti. Watu hawataki kizuri. Kizuri ni kile ambacho hawana. Ikiza nico badafiti. Lizuri ni lile ambao wanalo. Nico bafite cyose. Lakini lile ambalo wanalo cyamaze kuba kibi. yote yamekuwa mabaya. Ariko ndenda kubabwirira. Lakini nitakwambia neno hili. Muriya sio hari imbaraga z'Imana. Hakuna nguvu za Mungu. Kandi imbaraga z'Imana na nguvu za Mungu zikora imirimo muri wowe ntiziba muri pasiteri. Ambalo linatenda kazi ndani mwako haziko ndani ya pasta. Kugiti cyawe. Kwa niaba yako. Uri umwishikira ku Mana. Wewe ni mtu ambaye unajifikia mbele za Mungu. Biblia inasema ngo hahirwa abafite mu mitima yabo. Heri wale ambao kwa mioyo yao inzira zigana ku Mana. Njia zielekeayo kwa Mungu. Paulo abwira Abakorinto. Paulo akamwambia Wakorinto. Ngo timuzi ko muri urusengero rw'Imana. Je, hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu? Umwuka w'Imana akaba ari muri mwe. Roho wa Mungu anaishi ndani mwenu. Umuntu nasenya urusengero. Mtu akiharibu kanisa. Imana izamusenya. Na Mungu atamteketeza. Nta muntu uzusenya imbere ye. Hakuna mtu ambaye anaharibu mbele zake. Umuntu arisenya yamara gushira. Mtu anajaribu na kisha. Akimaliza kujiaga. Itorero. Anakosa kanisa. Akajamo na kumva si ashaka. Anaangalia anaona haistahili. Akajamo ya kumva si ashaka. Anaenda mahali pengine anasali. Unashaka hehe. Je, unahitaji wapi? Unahitaji kanisa gani? Unashaka ilihe. Unahitaji gani? Yeye ushaka turizi. Lile ambalo unahitaji ulijui. Hautaki kanisa ya matofali. Association. Wewe hautaki kichama. Iryo watakaje mu mutima. Unahitaji lile ambalo umepoteza moyoni. Watakaje mu mutima. Lile ambalo ulipoteza moyoni. Yohana aravuze. Yohana amesema. Haleluya. Haleluya. Alikugarwa kipatimo.
ndimo atasarya, bila kula, adasonza, bila kuwa na njaa, adakumbura, bila kuwa na ngo shauku, yinjira mu materaniro, akaingia kwa kusanyiko, agira ibihe byiza by'Imana, akaona nyakati nzuri ya abona Mungu, ibyabaye, akaona yale abona yalikuwepo, ibyariho, akaona yale abona yalikuwepo n'ibizaza. na yale ambayo atakuja. Biblia iravuga, Biblia inasema, marayika w'Imana aramubwira, malaika wa Mungu akamwambia, ibyo ubonye Yohana yale unayoona Yohana, ubyohereze ku matorero, yotume kwa dore ngo makanisa, ndaza vuba azanye ingororano, naja kwa upesi nikileta Haleluya. hii. Haleluya. uwandura nagumye yandure, Yule ambaye anadanganyika endelee ukiranirwa kudanganyika, nagumye akiranirwe, yule ambaye anatenda maovu wezwa aendelee, nagumye yezwe, yule ambaye anatakasika na kiranuka aendelee, naguma yule kiranuke, mwenye haki na aendelee. ngo ndazanye ingororano ngo mpe mu muntu wese. Naleta zawadi ili nizawadiwe yeyote. Kubera izo mpamvu Kwa sababu ya hivyo, ubutumwa ni ubu ngubu, injili ni hii, wiba niyibe cyane, yule ambaye anaiba aibe uroga sana, naroge cyane, mchawi na azidi, usambana nasambane cyane, mzizi na azidi. Haleluya. Haleluya. ukiranuka arusheho akabye cyane, Mwenye haki na endelee azidishe, wezwa yitunganye cyane. yule ambaye ni mtakatifu Yesu aravuga ngo atakasika. ndaje zanye ingororano, Yesu anasema naja wamurore upesi na umuntu wese zawadi, ibikwiriye ibyo yakoze. ili nizawadiwe yoyote kadiri na yake. Ndaje zanye ingororano, Naja nikileta zawadi, ndaje zanye ingororano, naja nikileta zawadi, ngorore umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze, ili nizawadiwe yoyote kadiri na matendo ibikwiranye yake, n'ibyo yakoze, kadiri na matendo ibikwiranye aliyoyatenda, n'ibyo yakoze. kadiri na matendo Kristo aliyoyatenda. yageze ku ruzi rwiza, Mkristo alipofika kwa bahari wasanga nzuri, ibiti byari hakurya no hakuno. akakuta miti ilikuwa ngambo na ngambo. Muri Zaburi biravuga ngo n'uruzi rw'ubugingo, Kwa kitabu cha Zaburi nasema ni mto wa uzima. Mutahishuwe akavuga ngo n'uruzi rw'umwami, Kwa kitabu cha Ufunuo nasema ni mto wa Bwana, kandi ngo isoko yarwo ngo yavaga muri yantebe, munsi ya yantebe y'imbabazi. na chemichemi inatoka kwa kiti cha rehema. Noneho ngo mukristo ahageze, Mkristo alipofika ngo asanga ibiti byera imbuto z'amoko yose, akakuta miti ambayo inazaa matunda tofauti, ngo byari hakurya no hakuno ya rwa ruzi. ilikuwa ngambo na ngambo ya mto. Amababi y'ibyo biti Majani ya mto huo yakizaga abagenzi indwara z'ubutumbe, ilikuwa naponya wapita abakristo njia, barwaye ngo mu nda, Wakristo ambao walikuwa na maradhi bakizwaga n'amababi y'ibyo biti. walikuwa naponywa na majani ya Na mti huo. bugingo n'ubu Hadi leo hari abakristo barwaye mu nda, kuna Wakristo ambao wamegonjeka, barwaye za mibe zo mu bukristo, wao wanagonjwa, barwaye za sikarisa zo mu bukristo, wamegonjwa katika Kristo, barwaye n'izindi ntomenye. wamegonjwa maradhi tofauti. Apfa kubona runaka agahita akanyaraza, Yeye akiona mtu fulani anafunga usura, akavuga ngo amaraso yanjye nayiwe ntaza kunywa, anasema damu yangu naye akaipatana, njye singishaka no kumubona, mimi sitaki hata muri kumtazama, telefone yiwe hata simu yake ngo ndayibona ngahita muzimya. nikiona napita nayo. Haleluya. Amen. Biblia iravuga, Biblia nasema Bwana asifiwe, amen, ngo nibasenga wakiomba ngo nanjye sinzabumva, nami ngo sitawasikia, nibatabaza sinzabitaba, wakiniitia ngo ku nami munsi w'amakuba sitawaitia, sinzababaha. kwa shida siku za Haleluya. sitawafikia. None dutekereza dute? Je, tunafikiria vipi Tuzotakira Imana kumulilia Mungu tazi gutakirwa, na tujui sisi watu tuzobwira watulilie? Imana ngo tubabarire gute? Je, tutamwambia Mungu atusamehe Tazi vipi kubabarira abandi na bantu. sisi hatujui kusamehe wengine? Yesu avuga ijambo, Yesu akasema neno, umugore ngo yaramubwiye mke alikuwa amemwambia, ngo ahiriwe inda yakubyaye, kasema heri tumbo ngo lilokuzaa n'amabere yakonkeje. pia na matiti ambayo Yesu aravuga yatakuonyesha. ngo yaye, Kasi Yesu akasema ngo sawa, azamuka umusozi, akapanda mlima, aravuga ngo bahiriwe n'aba, akasema waheri aravuga ngo hawa heriwe ne moyo safi, hahirwa abafite imitima yera, heriwe ne moyo safi, hahirwa abafite imitima maana yera, watasamehewa, kuko aribo bazababarirwa maana watasamehewa. nabo bazabarebarerwa. Hahirwa abafite inzara n'inyota, Heri walio njaa na kiu, Bwana asifiwe, haleluya, kuko bazahazwa. kwa sababu watashiba. Hahirwa abagwa neza, Heri waungwana, kuko bazaragwa isi, kwa sababu kuko bazaragwa isi, watamiliki kuko bazaragwa isi. watamiliki dunia. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo agere hepfo arababwira, Alipofika chini akasema haleluya, haleluya, arababwira ngo muri umunyu w'isi, akasema mimi ni chumvi ya muri ulimwengu, umunyu w'isi, nyinyi ni chumvi ya ulimwengu. abapasiteri mwe Wachungaji, muri umunyu mu matorero, nyinyi ni chumvi kwa muri umunyu kanisa, mu bakristo, nyinyi ni chumvi kwa haleluya, haleluya, muri umunyu i Goma, nyinyi ni muri chumvi, umunyu i Nairobi, nyinyi ni chumvi muri Nairobi, umunyu mu Makora, nyinyi ni chumvi kwa muri Kawaya, umunyu mu bantu bose. nyinyi ni chumvi kwa watu. Kubera izo mpamvu, Kwa sababu ya hiyo, kubera izo mpamvu, kwa sababu ya hiyo, mwirinda cyane. jilindeni Yesu zaidi. aravuga, Yesu akasema umunyu nukayuka, chumvi ikiharibika, uzongera kuryoshwa niki? je, itakuwa tamu na nini? Uzongera kuryoshwa niki? Nini itaiweka kuwa tamu? Haleluya. Haleluya. Umunyu nukayuka, Chumvi ikiharibika uzongera kuryoshwa niki? itakuwa tamu na nini? Umuntu nibamushamburiya, Mtu akimunyang'anya riziki, azongera aryohera abantu ryari? je, atakuwa mtamu kwa wengine lini? Abantu nibarwara,
bakagongana mu nzu, mke na mume wakigombana, nashatse nabi, nimeoa vibaya. Wewe dore tazama n'abandi bagore, tazama wewe si kama mke mwingine. Wewe vimbere umugore w'umuturage, toka mbele wewe mama urushi kofi. tekereza mute ko abana bazogira amahoro. Je, mnafikiriaje kama watoto watakuwa na amani? Abavyeyi babikize, Mnafikiriaje watoto watakuwa na bazakurana? Si watakuwa vibaya. None vivyo hivyo abapasteri mu rusengero, wapasta kanisani, huwa tunazozana, sisi tunaupigana. Ngirungu yagiye, huyo naenda agahita yikura nk'imfizi hunze, na anakimbia kama ngombe iliyotoroka. Warwaniye hejuru, watoto ambao tumegombania juu, Wakristo ambao tumegombania juu, Abakristo twabwiye ko dufite Imana, Wakristo ambao tumeambia tuna Mungu, Abakristo tweretse inzira y'ubugingo, Wakristo ambao tumeonyesha njia. Haleluya, amen. Biblia inasema abantu baje batekereza ko turi bisonga by'Imana. Watu wanafikiria kwamba sisi ni wakili wa Mungu, ngo jeguriwe kumenya ubwiru bw'Imana, ambao wamepewa na kujua mambo ya Mungu. Watufikirie jambo moja, tuzuye ijambo ry'Imana gusa, kwa sababu tunajana neno la Mungu, tuzuye ijambo ry'Imana gusa, tunajana neno la Mungu, tuzuye ijambo ry'Imana gusa, tunajana neno la Mungu. Yeme bahetse ibintu by'Imana. Wapendwa ambao na kazi za Mungu, muraje mu Yesu, jitakaseni, muraje mu Yesu, jitakaseni, muraje mu Yesu, jitakaseni, muraje mu Yesu. Jitakaseni. Icyizere, kuaminika tikiza kimarwa no kugira ipantaro itobotse, haiishi sababu una suruali moja. ubukene ndibuza umara icyizere, umaskini haumalizi kuaminika. Kupigwa bakavuna amagufwa na wanakata mifupa, ibisa bimara icyizere, haiwezi maliza uaminifu. Haleluya, Bwana sifiwe, amen. Nukuboneka mu nzira, munsi y'inzira wari ukwiye kubamo, ni kukua chini ya njia ungepasa kuwemo. Icyizere kimarwa no guhemuka rimwe, na uaminifu unamalizwa na inaisha. Icyizere ni irreparable. Uaminifu ni kitu ambao huwezi tengeneza, huwezi tengeneza. Uaminifu huwezi tengeneza, kurekebisha. Mnajua ambacho tunafanyaje? Umugabo witwa Akani ngo yicisha abasirikare ba Isiraheli komanda rejo, komanda ungirije abandi ngo nibande nabande ba hosi ngo ageza 36. Kuna mzee ambaye amewisha waskari wa Wayahudi 36. Yoshua ngo alilima, akalilia Mungu, akasema Mungu, ese wa mana, je Mungu, ni haya umetuletea, umetuletea shida. Abasirikare bo mu murongo bapfuye, askari wakufe, hakuwa na hesabu. Muzigitangaza cyabaye, mnajua ngo Imana ibwira Yoshua, Mungu akamwambia Yoshua, Mungu akamwambia Yoshua, ngo gira ubufindo, na fanya jambo, gira ubufindo, fanya mtihani. ngo abugize, alipofanya mtihani ufata Yakani, ikamchukua Yakani. niki Yoshua yakoze, nini Yoshua ametenda? ngo bamumanura mu kibaya, wakamshusha jangwani kwa bonde, wakaita Waisraeli wote, ngo bamutera amabuye, wakampiga mawe, ngo baravuga ngo waguye Abisiraheli nabi. Akasema wewe umekuwa vibaya kwa Israeli, na sisi tunakuwa vibaya kwako. Umuntu wese, kila mtu ngo agafata ibuye, alikuwa kichukua jiwe, akavuga ngo wamuhemuwe, akasema wewe mbaya. Biblia inasema ngo amabuye aburwibutso, majiwe yakawa kumbukumbu, hadi leo ni kumbukumbu. Niki rero byenda kuvuga, nataka kusema hivi, mtu wa Mungu akoze icyaha rimwe, akitenda dhambi mara moja, na anakuwa anatenda dhambi. Wote ambao tunamjua, nukuri Isaka yarabikoze, anasema abateye ibuye, Isaac amefanya hivyo, kutupajiwe niko byagenze, abateye ibuye. Mwingine anasema ni vivyo ilikuwa, mwingine anasema runaka nawe niko byagenze, na mwingine ni hivyo ilikuwa. Mbwira niba barabikoze, niambie vizuri kama amefanya, mbwira niba byarabaye, niambie kama haya yametokea. Nuko birarangiye, ni hivyo, imekwisha. Nicho gituma bivuga, ndio maana Biblia inasema yame bahetse mwe, enyi ambao mnakuja, yame bahetse ibintu by'Imana, enyi ambao mna neno. Haleluya, ngo muraje mwiyeza, jitakaseni, muraje mwiyeza, jitakaseni, muraje mwiyeza, jitakaseni, muraje mwiyeza, jitakaseni. Mubyeshuwe haravuga, Yoshua inasema ngo komeza icyo waha, shikilia sana ulicho nacho, komeza icyo waha, shikilia vizuri ulichopewa, atagirusaka kwa kikamba rya, na mtu asikunyanganye taji lako. Umuntu utaka kwa kikamba rya, mtu asikuponye taji lako. Atazanwa n'ikindi, mwezi haji kwa sababu nyingine, umujura atazanwa n'ikindi, mwezi haji kwa sababu ya jambo lingine. Watu wanafikiria kwamba wezi ni wale ambao wananyang'anya. Abajura bamwe ni babandi bazaza kutubwira makuru.
Wezi ni wa mmoja wao, ni wale ambao wanakuja kutuambia habari. Za makuru ahinda hano hanze. Je, unajua habari iko hapa Wewe sinazi. Sijui. Ngo niwe wenyine utayazi. Ni wetu pekee hujui. Sasa na yahe. Je, ni habari gani? Wewe wavyumvise. Hujasikia wewe? Na yahe neza. Ni habari gani? Ndatanga wewe wahe. Wewe uko wapi? Ayo makuru wewe ndayuzi. Habari hizo huzijui. Batese wewe uruwahe. Wewe ni mtu wa wapi? Akagukorangiza. Anakuja na anakueleza. Anakueleza. Wewe wenyine utayazi. Je, ni wetu hujui? Na yahe. Ni habari gani? Amakuru n'abantu bamaze kumenya. Habari mbona unajua? Na yahe neza. Ni habari gani? Atariko wewe wari waragiye he? Je, wewe ulikuwa wapi? Bata makuru narushe naje ndamenya. Habari nami ni na yahe makuru. Ni habari gani? Umujura yagupanze arenda kugupakuramwe amahoro. Haleluya. Akupakira amasimwe. Mwezi akupakira satani na badaimoni. Mwezi amekupangia akutoe amani akuweka baba. Karasharija misiri ya badaimoni. Karagufungura, karagukwanyura ngo agutereke mu ibomba amaza guhindura igitangaza. Yeye anakuandaa ili akuweke mabaya. Muzazanwa n'ikindi. Mwezi haji kwenye kingine. Isipokuwa kuua na kuiba na ariko Yesu